尊重性别多元，这是未来趋势。不过，哈利坞的电影《芭比》伫全球这票房是真好，不过伫咧中东地区却是受到阻碍。黎巴嫩认为讲，这出电影违反社会价值，这内容佫有鼓励同性恋，和因国家的信仰也佫道德是无害，所以下令是袂当放送。那科威特也用到保护公共伦理和社会传统做理由，禁止放送。对7月底放送以来，美国真人爱情的笑话剧《Barbie》在全球的总票房已经超过300亿台票，但是今麦要伫中东地区播的时阵，却拄到真大的阻力。黎巴嫩文化部长穆塔达认为讲，《Barbie》大大去减弱家庭的重要性，电影的内容去宣扬同性恋和性别的转换，和黎巴嫩的信仰和道德价值观念是违背的，下令封杀。但这次在所有的阿拉伯和阿拉伯联合大公国已经开始放送。الفيلم عم ينعرض بالسعودية وعم ينعرض بالعالم العربي ونحن هون عم نمنعه. بلشت أول شيء اثنين كلنا عم نأجله بس بالآخر هن قرروا يرجعوا يعرضوه للفيلم ونحن قررنا نمنعه. وهذا الشيء بيدل على إنه نحن بدنا نضلنا محلنا ما بينا نتطور. يعني أنا بخاف إنه إذا في ناس عم تحضر هذا الفيلم رح تتغير نظرتهم أو يفكروا كل العالم هيك وهذا الشيء رح يأثر عليهم. يعملوا حركات اذا هو رجل وعم كل حركاته بصير الصبيان يمكن يحبوا يحطوا اكلادور ويلبسوا حلق وما بعرف كيف يعملوا هالحركات يتاثروا فيه. والبنات نفس الشيء بالنسبه لباربي، اذا هي هالقد شخصيتها بصيروا كثير مسيطرين وهيك، لا يعني مش هيك المفروض يكون. 穆塔达禁令，和反对的民众伫社群媒体一直骂，但所得到是叶派组织真主党的支持。真主党的领袖甚至是因伊斯兰的典籍，讲是当对 LGBT 的社群动用死刑。不过，伫2017年，黎巴嫩却是第一个办同志交5州的阿拉伯国家。伫普遍保守的中东地区，黎巴嫩迄当阵是被看作 LGBT 社群的避风港。社会风气相对保守的科威特，嘛对黎巴嫩的卡布，讲是为了保护公共伦理和社会传统，禁止 Barbie 放送。公司新闻新闻部编译。